American Business Magazine lartak Forbes chuan December ni kuwa sang ni somni khan Khovela meiche thil ti thei zual za an thlang chuaka chung zinga chuan Germany Chancellor Angela Merkel chu meiche thil ti thei bera thlangin European Central Bank Head Christine Lagarde chu pahni na an thlangani Khovel ramro puiber United States of America Vice President ni maitur Kamala Harris chu pathumna an thlang boka meiche zinga thil ti thei ber Angela Merkel hi Germany ya meiche Chancellor masaber ni in kumsang ni le panga atang khan ala ningar ngara tuna hian atram li na chel mekin November sang ni som pariat khan Christian Democratic Union leader ani na chu kalsanin kumsang ni som ni pakhata chuan Chancellor ni atum to lawani Germany sumlama harsanna nasatak ato laya anram kai shwai tu ni in anram sumdin mun that chuale chana po ani hi mala tu ber ania Forbes chuan how tu thatak ani na chu amalak na alangani ti tar langin Donald Trump du dan kala Syrian ral tlan magdadoi chuang anrama lutir aphal na chuan chu atilang chiang le ni in antar langani kumin October Europe ram sang sanga zirchian na anneya po puitling za somsari le pangalai chuan Europe ram danga ram shoi tu dangte ain Merkel hi anring zo kani Khovela meiche thil ti thei ber pahni na Christine Lagarde hi nikum November ni khat khan European Central Bank Head ni tanin meiche zinga hetiang din huna ding thei ma saber ania shipuina sataka aleng chunga Eurozone economic atla che thei lo chu afia na paltlang lang sarber ni in kumsang ni som pakhat atanga ni kumkum lai hol thleng khan Global Monetary System pa ngai takin akal rengani ti NFA International Monetary Fund chu alo kai shwai to bokani US meiche Vice President masaber tur Kamala Harris chu pathumna ania European Commission President Ursula von der Leyen chu palina ani Microsoft nei tu Bill Gates anu pui Melinda Gates chu pangana ani vebok Forbes in meiche thil ti thei za an thlan chu zinga hian Oprah Winfrey chu somni na nia India ram Finance Minister Nirmala Sitharaman chu somli le pakhat na ni in Queen Elizabeth pahni na chu somli le parukna ani thunga zai thiam zinga chuan Rihanna somruk le pakuana Beyonce somsari pahni na le Taylor Swift somria le pahni na te an nia lemchan thiam Reese Witherspoon chu somkwa le pahni na ani bokani kumsang ni somni chunga meiche thil ti thei zual som an thlan chuate chu heng te hi an ni pakhatna Angela Merkel Germany Chancellor pahnina Christine Lagarde European Central Bank President pathumna Kamala Harris US Vice President elect palina Ursula von der Leyen European Commission President pangana Melinda Gates Bill and Melinda Gates Foundation co-chair parukna Mary Barra General Motor Company CEO pasarina Nancy Pelosi 52nd Speaker of the US House of Representatives pariatna Anna Patricia Botin Santander Group Executive Chairman pakuana Abigail Johnson Fidelity Investment CEO somna Gail Borgeox Anthem CEO te anni US President-elect Joe Biden le running mate Kamala Harris te chu kumsang ni somni Time Magazine Person of the Year atana thlan annia Biden Harris ticket hi thilchin chiatla kani ti in Time Magazine te chuan an tweet ani Democratic pair te hian finalist dang pathum Frontline Movement le President Donald Trump te chu an hne ani Time Magazine hian Person of the Year hi kumsang khazakwa somni le pasari atang khan an la thlang ta charani American chanchin thakin in chen na ain midang hria thiam na lan tirin khovel chezela thoidam na kalpui du tu Joe Biden le Kamala Harris te chu Time sangni somni Person of the Year atang thlan an ni ti in Times Editor-in-Chief Edward Fachenthal chuan asoyani atira chuan Biden le Harris te hi Time in Person of the Year ni thei tura an chop chuazinga an tel lo thunga kumsang ni som paruk khan President Donald Trump chu
Time Person of the Year atana thlan alo ni to bokani kumtinin time te chuan mi malpol le ID emo object emo atha zong in emo chezong in emo thlasom pani chunga hong nei na berte an thlang chuak thina kumsang ni som pakwa khan time chuan Person of the Year chunga category thar Business Person of the Year, Entertainer of the Year, Athletic of the Year le Guardian of the Year te an bil tel bokani kumsang ni som ni Guardian of the Year Dr. Anthony Fauci US Coronavirus Task Force member pui mole frontline health worker te chu thlan an nia anni ba ka hian Porch Bennett Bay Asa Tagore le Racial Justice Organization te chu thlan an ni bokani Business Person of the Year Zoom Din Tu le CEO Eric S. Wan chu thlan ani boka Athletic of the Year LeBron James US Basketball Star chu thlan ani bokani Entertainer of the Year South Korean pop group BTS te thlan an nia Nikuma Time Person of the Year Swedish School naupang Climate Change Movement Siam2 Greta Thunberg chuan kumsom parukmi lek ani lain he award hi adonga he award dong thei naupang ber ani bokani mamo tu te tan Taylor Swift aluang chuak le ta midang tranpuina tursum an nei alom ti in kan lo ngai tua po ani mai the ma se ani na zong hi until phal kherlo ti chu tlang hriat ani thunga khothlang zai thiam lar zinga ming chiat na lian tham nei kha tak le lar kal tluang tak kumsom liam ta chung vela zai thiam hu ha nga ber ni reng thin Taylor Swift chu midang tan aluang chuak le ta midang te tan Taylor Swift athok chuak ti le tranpuina tur ape ti vel hi media lama hian akha tokin chiar tur om fowa thole ni liam ta mai po khan midang te tan love story hitmaker hi luang chuak le in COVID-19 wanga har san na tok nu pani hne na dollar sing khale sang thum ve ve ape ani kumsom thum mi lek ni chunga record lian tham tak tak lo siam to tu Taylor Swift chuan Nashville cheng Nikki Conwell le Michigan cheng Shelby Selewski te hne na tranpuina hi apea GoFundMe pesa antan hian thuziak nu chia zui bokin Washington Post atanga an chan chin a hriat thu le du sakna a hlan na thu aziak bokani Nikki le Shelby te chan chin hi Washington Post a tarlan ni in COVID-19 wanga an na an chan thu le leiba an nei nga to thu vel in ziak chu Taylor Swift hian alo chiar fu in antan alwang chuak ta ni